Orang laki mending bini warna belanja kan lain. Iya, itu kayak gini. Mondreng laki nih kan, itu kayak gini. Enggak orang yang menjalankan misi rahasia. Datang, beli, pulang. Orang laki datang, beli, pulang. Orang bini, detektif. Toko A, B, C, D. Jadi toko A, B, C, D. Diteliti, dibandingkan. Masuk ke toko A, ditawar, temu sekian, ngelek. Siapa tahu toko B ada yang lebih murah. Tawar lagi ternyata sama. Ngelek sih, ngelek gede. Salah ngelek gede pangoca. Corak leburan itu toko A. Apa di bonde? Aronya mana detektif. Mondriang misi rahasia. Tako itu mau orang datang, beli, pulang. Berapa rokok? Sekami ibu, ya boleh. Berapa songkok? Tosekat deh. Tosekat deh bu? Iya. Umalarang. Ya. Sosok sekat. Boleh. Datang, beli, pulang. A, B, C, D. Ngabi toko pampa, pangoca. Acora lucuan segala. Ari ya kita oleh bereng setong kana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Sesami-sami kita muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, wabil khusus ajunan semulja Kiai Haji As'adi, semulja ajunan Kiai Haji Raji Fawaid Bayudawi, ajunan semulja Kiai Haji Hamid Muhammad, ajunan semulja Kiai Haji Bushairi Yaqub, ajunan semulja Kiai Haji Ash'ari, Kiai Haji Akrim, Kiai Haji Farhan Widadi, terserta kiai selain hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Semulja Kepala Desa Bapak Syakur
beserta seteja aparatur, sahibil hajah, Bapak Huzani sarang Epu Masnawiyah, sesemangken gak dinto mabada acara dalam rangka haul Sebuari dari wafatipun Haji Lukman bin Abna. Benar muka beliau isapora sana. Pasalamat dari seksa kopur. Dan benar muka kaula ajunan si aduaki ikabari husnul khatimah. Semulja seteja cagancah rombongan majlis sholawat Al-Qadiri. Mulai kela ampon lastare maos madaih nabawiyah. Semulja seteja bapak, seteja ibu, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Dan kula sekut mangki setong bakalah dari orang Arab. Benten gula sekut mangki makola waneka dedebu waneka eles toles ebil mobil. Kenggadan gula mantap. Parlo ibadah pak keajunan kaitan masalah haul. Kalimat ketiga dinto minabi tak kalimah. Al-insan ya'ti bila syai'. Manusia gak dinto lambak pelahira tak nyambi panapa. Benar? Thumma yash'a apa macam rambin itu. Allah eki. Thumma yas'a li ajli kulli syai'. Kemudian orang nikah bila ampon dewasa, pas alako tambu kangkui ngoleh sesuatu. Sesuatu itu dunia maksud. Benar gitu? Tapi ternyata summa yatruku kulla syai'. Salamate ternyata abana. Sere sehari mau dilambok, saya bawa tompok, itu apa? Ada saya sambil. Benar. Wa yadhabu bila syai'. Pergi begitu saja norok katel masuk ke dalam kuburan bila syai' tak nyambi apa-apa. Benar? Summa yuhasabu ala kulli syai'. Tapi saya ada pakai kuburan. Apa saya gak oleh bi Allah ihsab. Tak saya lopot ihsab tong setong. Ini kan mantap nih kagaulah nih bahasa nih kan. Iki kan? Benih hadis. Makalah. Jauh saking makin jangan bahasa keren ada gium. Pepatah. Saking jandeng madhura paribasan. Ti. Nah, wes. Kula nembian lamba lahir. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah. Allah mengeluar sambian dari tabun. Ya bare paling rela. Ya bare paling rela. Ya bare jagi pur lah nyaman. Oba ngaki pur boleh kak? Mar besti. Oba boleh bro. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah makeluar sambian kapi ni kah? Dari rahim, dari tabun ibun sambian. Ambian tak nyambin apa, tak tahu apa. Betul? Lala tak nyambin apa, tahu nih apa. Kecuali Nabi Muhammad, lain nih. Lahir Nabi Muhammad, sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahul badru fi tahmam. Oh, Nabi Muhammad langsung sujud.
Wakilah nikah ini ngadep ke atas sambil bertasbih kepada Allah. Lain gitu. Kulo nembian nongep. Badan guna apa? Nangis. Badan guna apa? Bucel ketok. Tahun yang napa punten? Tak nyembi napa. Betul? Mangkana baji panikan nalikana hadir kak dinto pahandi pengatero cek rajona cek tengkina sing ketana ngai pergem. Nih pergem kan. Kurba di saya ketero di baji. Tero nama apa? Tero andi dunya pergema katibina tai bagi kau reng. Teti manusia banika pacet lecerek mulai gini. Sampai raja pakunjere. Bada tali lagi, bada. Gamma ke? Wa kanal insanu qatura. Manusia ni kakapi cerai. Manusia ni kakapi cerai. Senekuk mik cerai. Sange dingagi pada jar teti mon mangkiin orang jaduk pas cerai cak kiri kedua asli manusia. Cuma boleh cuma nih kan Jepon Sayyidina Ali orang begini lebih cerai. Sayyidina Ali ada bu. Ada beberapa sifat mau ikan di orang laki coba mau nikah di orang bini bagus. Kenapa? Salah satu tong cerai. Mau nikah di orang lelaki jabun Sayyidina Ali coba mau nikah di orang bini bagus. Artinya apa? Orang bini cerai. Ngerti? Paham gitu? Sallallahu Muhammad. Tutimbian nikah. Orang berbini macet lebih cerai timbang laki. Itu bumpah bodoh orang berbini lampaan ban selake. Yang ni ngambek apor campur ngarabon. Por campur apa? Pas ketampesan sifat malaikat guru ngarabon. Kati serah. Sayyidatina Khadijah saya tak buang-buang sedekah perjuangan Nabi Muhammad. Langsung luar biasa didukung sampai dari sokina orang setan nikah kare kalau bisa tong salah ibel tambel. Allah. Cak niro. Empon. Mbian mon niro tak kira kuat. Makin gula tak kuat. Ya galak sabiasa wae. Galak sabiasa. Bangkaran pocur bade sebuare. Apa nama? Sebuare banika adalah kegiatan latihan manusia lampa. Tak ada sama sekali ning dalam hati berak sedekah. Beliau kali itu tuan rumah semakin tak berak sekali sedekah. Kenapa? Sebuare. Mengapa demikian? Kak Dinto adalah persembahan kepada orang tua. Barokahnya sebuare. Keng coba cak beri judul sebuare. Beri judul sombangan ke masjid. Berak. Geng mon sebuare. Tak berak. Mon keboy ke. Mantan. Berak. Mai bangki. Buku raja. Buku raja. Buku tebel. Buku tebel. Buku tebel raja. Guru kan berarti kan beda peretong na guru. Itu lagi. Beda peretong na. Yus, lanjut. Wes. Lanjut ni. Salani kini ampon tandi napa? Sana raja. Pas tambu salako. Oleh anakku, oleh bahkan dianjurkan. Saya tak oleh ini kan nama. Andi keyakinan je rezeki diri lako. Tak oleh. Tak uli.
Anapa? Mon andi keyakinan rezeki dari lakoh, berarti aduain, nomor duain Allah. Rezeki bakun dari keng lakoh sebagai syarat. Boh, mak beda syarat ke? Nolak fitnah. Mak bisa. Mon gulban sambian pasoki pas tak alakoh orang curiga. Masa? Curiga. Curigaan apa? Gula tak jawab. Begini saya jawab ya ada. Tuyul. Iki. Mana bagian? Oh, sebu tadi sekat, bukat dekuang. Sebu tadi sekat. Sebu tadi sekat, bukat dekuang. Engki. Ini kak banyak kan ni. Tapi minabi abana lako kasaba, ketoko, sambian oleh arta orang tak curiga karena sambian alako. Ini maksudnya kak. Tinggi ke? Kuti umpamambian bah nong dengan compo, tak tu alako sebab ini tak tu alako, pasoki. Orang bah macam aracer wai. Aracer wai. Arwah aku ruga jeber wai. Arwah aku ruga jeber. Bodoh. Bodoh sewah ngojak sini kan. Andi sapu biru wai. Sapu biru. Padahal gula pada andi dia sapu geng berna biru. Nah, ini fitnah. Jadi sangat luar biasa. Ini saya ke maksud jangan lupakan nasibmu di dunia. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. Ayo tujuaki apa sih kan di mana jadi kepi kangku akhirat banan di tunya tujuaki ke akhirat andi jabatan tujuaki ke akhirat andi ilmu tujuaki akhirat keng saya ya bahan fokus ke situ bagus keng jangan lupakan nasibmu di dunia bagianmu di dunia. Lagi ternyata para Rabu jaipon Luqmanul Hakim ning dalam setong debu orang alako kak dinto salah setong manfaatnya mencegah diri kita dari lebur taminta ke orang lain. Karena apa? Taminta ke orang lain mungkut sekut jadi bahaya. Karena Nabi Dibi ada bulan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tanang sebelah di atas lebih bagus timbang tanang sebelah eba. Mbian mon minta sehingga cek burlebur minta ke manusia, minta ke Allah karena manusia benar andi sifat busan. Leres? Busan. Minabi Allah dak busan. Babanya mian minta ke Allah. Tidak ada bosan-bosannya Allah melayani kaula benajunan. Tapi bodoh ke manusia, banyak minta. Bosan kita dateng langit. Mun parlo ilai kancengin labang. Betul? Sip. Sehingga orang bersebonikan. Engkau salah aku apa pate ya kunteng dateng na minta aku. Badegan orang ngojangan ni kakasa. Alhamdulillah. Iki engkau salah kau apa pate. Tikal semampuna sambian nanti son dengan ni ka pesewa. Bro, tak tedung. Ajaga demi apa? Demi apa? Memontuk anak. Demi apa? Abiaya nabi ini. Demi apa? Anak saya sekolah. Apa yang kita mampu? Jak kita di tenaga. You tak si gengsi, mun gengsi bila. Cak todus. Ngari ya? Wani kamu bah todusan rebui bangkung. Cak ring orang mentalnya kuat.
muat magi ya bos ben orang kapi. Tenang. Apapun yang kau nilai dari diriku, diriku tidak pernah beranjak dari panggung ini. Ya. Mahda. Mahda. Wali santri Roma gulin. Wali santri Roma gulin. Iya. Putra nembian seperti Roma. Wali santri Roma gulin. Si kan ajog giain tak kau beda. Ajog pengasuh na tak kau beda rok ngerok. Wali santri nusi. Tabu ni ada. Wes lanjut. Itu akhir kapi. Mantar lancar rezekina. Mantar barokah. Mantar manfaatah. Tertak tepangki wan arta-arta si haram. Mantar tak tepangki wan arta-arta si subhat. Bali aba sarang Allah ipasemak karta harta si barokah, si manfaat. Kau lemah orang mantar banyak rezekina. Tina gula tak ngocak. Tikal makin sekoni penting barokah. Tak kau tak terima bian. Banyak barokah. Uga. Salah banyak ki barokah. Iki. Jojak reng kerajaan langit dan bumi milik Allah. Summa yatlari ya pasre. Summa yatruku kulla syai'. Kemudian orang itu ternyata landi reng seborong sampai alako kaman kadiman. Ternyata semuanya ditinggalkan, tidak ada yang dibawa. Cok bini teh zambi. Anak teh zambi. Apa boleh mobil tak kebuat kau purna. Nyambi apa se? Lajak yang ada Indomaret. Ada Alfamart. Ada toko 24 jam pada bendering direng betura. Ada. Napa ke? Saya kan andi gula benempian waktu negak dinto. Saya semangkin saya tak pedang ke mata ni kakak. Napa? Kenjeran. Kenjeran saya tak pedang ke mata ni. Kamu mangkin kiting jadung. Tak kira pada napa kamu biar. Biar betul pengajuan bah bersinar. Glowing. Ada. Isi beteng bekun beteng. Pakun. Bila saya adikkan dia. Kulaku. Bila san masuk ke dalam kopur. Ini yang akan menyelamatkan kita. Balik jepon berdebu. Orang jan banyak kelakuan nak kebagusan nak. Sajan lembu kenang na dalam kuburan. Allah. Amin. Ya Rabbal alamin. Mangkana sampean mon marena tahiyat kedua doa nyon jauh dari azab kubur baca. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Tekuk ni kan? Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari azab kubur. Nyon jauh ya Allah dari azab kubur. Nyon jauh. Nikah doa dari kanjeng Nabi. Berarti azab kubur ni hak ada. Berarti saya tak yakin. Setengah aliran tak yakin. Cak azab kubur ni kepada. Ada apa jang? Lenon. Orang kuburan pek copek. Malaikat tak kira kebuah. Wat. Kuburan ben alam kubur tak ada. Iki kuburan sarang alam kubur tak pada. Mon kuburan kak desa. Kuburan umum seperti tok-toka. Kru nyaman kuburan. Mon alam kubur tak pada. Gampang ya? Lagi ni kagulu pada tak tahu. Kaulah sampai mangken tak ning mau ning apolan ki pada tak mate. Leres ki. Pada tak mate kulo tak ning mau ning. Lagi panggoca kuburan ni ka beda gerduna. Kuburan ni beda tan kulo tak ning mau ning pokok alam kubur. Coba sini kah. Bismillahirrahmanirrahim. Bitan gulembian mau diajak berpikir begini. Begini. Mungkin kedua. Malaikat ni karajo. Coba. Kule jontoaki malaikat Jibril. Maka dikat Jibril ni kan. Separuh na lembangan ni kan notopi bumi.
Sumpah malaikat masuk ke dalam kuburan tak ada yang letu. Ting. Berpikirlah. Ayo, bismillah. Iya. Stop. Orang bila masuk ke dalam kubur, di atas orang itu kan itu topik. Mau dicompo ibri coran. Beda saya paringin serap. Mau kan tuh apa? Coran. Coran. Kerumuan pakai kata loy ban malaikat tagabuah. Ketika sah langsung itu orang. Kurang mancing bayi tak bisa. Kan di sini kau. Enggak kan? Bah mayit mancing boleh. Tergaduk kurang. Bangkana jangan lipat ojo bah malaikat dua-duanan. Kan berarti bukan kubur. Tapi alam kubur. Atau yang disebut menurut Abu Yazid Muhammad disebut hayatin barzakhiyah. Kehidupan barzakh. Barzakh itu adalah awalu manzilin min manazilil akhirah. Tempat pertama di tempat akhirat. Kan berarti benih kuburan. Akhirat. Betul? Nah ini gaib. Karena gaib tidak usah dicari pembuktian ilmiahnya. Yakin baiklah. Yakin. Weslah. Jogi. Beremah. Mau ketemu nih enggak. Maknya rela kocok pada tak tahu. Bentar. Bulan tedung ah. Mahda tedung. Pada ngidah. Gula amim peagabin. Bereng-reng bini ratin. Mahda amim pe beng tabeng pate. Bukan mahda bengalan. Mahda. Ketedung nah setong kasur bikaula. Persis satu kasur. Kengkok joko enak. Si kaula misem. Mahda ngangsor. Ana apa mahda ngangsor? Tabung pate. Padahal ketedung na pada. Meja na pada. Betul? Kamar pada. Kasur pada. Tidur di situ berdua. Kelelahan. Angang apa? Ku bah gula bah mimpe akabin loh. Oleh bini ertin. Mahdo we tebong pate. Ada tak ada. Padahal tempatnya satu. Pambian mengucap. Oh berarti alam hayalan. Jak kok lengucap. Jak gaib kok. Ki melulu ibarat tak bisa benar. Akhirnya apa? Maka dalam Al-Quran bila urusan barang gaib adalah diyakini bukan dibuktikan secara ilmiah. Ayo. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Terus wa yuqimuna sholata. Terus wa mimma razaqnahum. Terus walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Terus yang terakhir wabil akhirati hum yuqinun. Yakin. Jadi keakhirat itu adalah yakin. Pun yakin lah mantap, yakin. Karena rukun iman. Jadi tak usah bukti yakin. Ingat apa? Apa butuh. Jok tak usah barang gaib dah. Tak usah barang gaib. Contoh, ini kata gaib pada pedang ke mata. Dari jadung ojan. Ojan. Mahda numpak sepeda motor. Pas ngakui baju hujan. Aru apa? Mantel. Sini. Padi budin berangkat ke Sumenep. Pas etam moban mahda. Ondem. Ada senga ojan sampai ke Pora. Ma ondem. Senga ojan di sampai Bekasan. Mahda patai buka jas hujan. Tai buka pun mahda. Orang sepadang. Tak lekong. Depak ke sorongki mahda numpak sepeda motor. Angkui jas hujan. Sorongki dah ojan. Mahda ngangkui jas hujan. Enjak nareng sorongki bah ngocah. Tak boros. Warang. Tak boros. Wah. Mak bangang kui jas hujan jereng tak hujan.
Nih, kalau pada dingin tunyan, apa boleh urusan akhirat, betul? Ijare ngaben tak tahu. Cak dingin jadung tungke, ojen terus. Kan ngangku ijas hujan. Dapat ke gepora, terus bekun. Iki. Dapat ke kota Sumenep, terus. Keng salah dapat ke sarong, gimana ojen. Mulai gigulak ko tak ojen. Panas tak lebat. Pahmada ngangku ijas hujan. Nikah benih pindah alam kun ngirset kenangan lela kegela orang masuk sip bikula sampean ya cerna baju beri cia ketong setong malai pada pikir udah ke pada dingin tunya pada di atas bumi nikah bayi sampai teti fitnah perak kun ngangku jas hujan apa boleh urusan gaib keng usaha sakalang kok mbiyan beda barang gaib mumpah dak barang gaib musibah kering jadung seksa kopur padang mayuh dak ma apa mayuh pah lebar di pinggir kopur pah dari ngatuwat di dalam kopur buru make musle jak dari mati anyar buminyan buru mak bocor Abada barang gaib. Artinya apa? Tepa padang itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita supaya buluban sampean tak terkerjat. Karena orang pun terkerjat rata-rata tak nyaman ngakan, tak nyaman tedung. Salah tak nyaman ngakan, salah tak nyaman tedung. Bukti aki kering bekun. Teti malela tak padang ban apa? Totop pak, ceret. Ada barang gaib pak. Dibudin apa? Nyaman. Sepadang apa? Benih seksa kubur. Napa? Pentol. Es. Pokoknya nyaman deng. Ngawas seret. Mahda. Nih ya, sholawat. Nyaman. Apa yang ada di sini? Konsen. Mumpas mangken gulaban sambian. Paham di ilmu padang. Juk tojuk ngak ni kapah padang. Lentu pekaldo tu nggak boleh. Lega boleh kado. Ngecit kado sampai. Untuk wat kado. Aduh. Jangan orang. Apa? Lentu. Di menjadi lentu ya kuah. Titi fitnah boleh. Pokok lentu. Di mana lentu. Pokok lentu. Padang nggak ada orang ni. Padahal sih dah. Dengar orang 2 bulan. Lalu wat mangke. Nyaman ni. Tak nyaman. Nyamanan ngak buluan sampean bajana rokok lah tak pada ngapa. Mage jin badani yadan mata kalau tak pada. Jin na sepadang wah ngocak. Geger takok kok keriye. Jar sehat kapi. Lanjut ngomor kapi. Amin. Husnul khotimah kapi. Lanjut. Wayadhabu bila syai' thumma yuhasabu ala kulli syai'. Berangkat tak nyambin apa dan ternyata aku laku ning akhirat dihisab kuluban sampean. Benih dihisab di rokok. Mun dihisab ni kan hisab. Dihisab ni kan apa? Diperhitungkan amal kuluban sampean. Kita ada pak gulaku panika. Ning kuburan, ampun pertanyaan-pertanyaan sudah mulai ada sebagai latihan gulaku. Maka debu, muning kuburan ampun sukses, ning kuburan ampun gampang, gulaku sana dapat ke akhirat sesaung guna lebih gampang. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Sallallahu
salam. Ya Nabi, ya Nabi salam. Ya Rasul. Ya Habib salam. Salawatullah. Pan. Pas pertanyaan na, muntunya latek sambi, nah apa saya sambi? Amal. Kira-kira amal pun apa ke subak lempo mau disambi ke akhirat kentok ya. Dan ini kah, amal subak lempo mau disambi ke akhirat. Areh, beri na bocoran bi kulem bian. Si, beri na bocoran. Sejak raja ni kan ini apa? Meleoneng. Pelipat gandaan itu yang besar itu ada 3. Setong, maus Quran. Wajah kencer. Cek sehuru boleh 10. Mun selamber pak boleh berempun. Ayo. Cek sehuru boleh 10. Yasin. Lu boleh lah. Wal Qur'anil Hakim. Tong bitong tibi. Oke. Udah tak noro mitong. Nun. Sepuluh. Wal qalami wa ma yasturun. Ya lebih tong tibi. Mumpah macam Yasin sebelum pulau telur ayat. Oh, berapa huruf? Bitong coba. Pakali 10. Banyak. Banyak. Keng koncerna raja gara-gara raja napa? Sang kasih maja. Gara-gara napa? Koncerna raja. Tuti mun raja ni keberak. Mun raja ni sengkah. Tuti mun raja ni kepelipan gandaan. Sengkah. Pokoknya apa boy? Koncoran sirok berak. Sengkah. Sengkah. Betul. Nabi sallallahu Muhammad. Sengkah. Makin tu deh. Kepiyakin. Mohon bisa sampean. Gana Quran maren. Abbas bah Quran ah. Ya baca aja Abbas benar. Baca. Napa sembian seoning. Surat-surat pendek kiai. Monggo. Baca dari Alhaakumut Takatsur sampai kuliah apa? Mun sampai terakhir tabat, mari tabat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Mari bas. Watammat kalimatu rabbika sidqa wa adla. Assalamat deh, anu pelajaran bah. Quran, luar biasa. Napa boleh? Sekonjor najar aja. Sedekah. Sedekah ni raja kencerna. Setong sedekah balas petong atos. Aku petong atos. Mangkana karena kencerna berak kasih sedekah. Apa? Berak. Kencerna berak. Jadi berak dia saya lagu. Betul? Masuk akal? Padawan sambian? Padawi gula. Berarti debada. Jadi tore mian mulai laku ceracor. Tiba apa ya? Ngalak pese sibuk. Pese perjuangan. Karena pahlawana neku pedang. Sabar kamu ya? Kota amal. Kota amal tak kira kikir. Tak kira kota amal bah ngucap. Saborana. Sony keluh ada. Sekikir bro, kota amal si Roma arwah. Saya aneh. Coba beri saya bumian ban. Ekor remen bumian jalan. Tahu, muntai salok sak magi kalebar dah lemah. Mune japo. Al-Mukarrama ni. Bu nyai boneka. Wanita ini si menjapo YL.
Dan bahasana apa? Bahasana orari YL. Wanita. Mencoba ni kamian erap pesene temu wakun mana. Keng munik keseng erap sari coba tay temu gula mari bon. Sele. Tay temu. Bigula sare. Tay temu. Bigule sanggui sabak ning lemari, buka lemari. Kita tay temu. Asal lebih gule pangki, ori coba yata. Ada temu. Sepeng. Mian sepen sebagus becet. Mangkan bendahara ni rata-rata montro hebat dah. Ni kemon beri menteti bendahara ni kau. Biris. Ben mako manapal gitu. Nolan. Ni kekurang dayar. Eki. Onlangian ni tani teti bendahara aja. Pasal setia, tada setia. Pangocak motamulak kau cak. Masuk. Itulah kita. Motamolaku. Sana lakuna pas tanda. Iya keng lebeni pasti. Orang kadung muda karap apa saya beli ya. Langsung baca apa dibeli. Tak mikir laku du malam. Sepenting mari beli. Moneka perhitungan jijik. Matematikana lulus. Gula banampian, tapati lulus matematikana. Mian ni kasi sekut melulus, napa? Pengurangan. Mengurangi mono. Moning nikah, kali ya mono kali sekian. Potompo terus. Makanya para rabu, gula ban sampian, mon urusan ombang, tanya kepada beliau. Doa. Kadang menle. Jangan tak usah kalkulator. Kok pendeng aja kerja ya bu, anu daya. Jadi to seket, kuat. To seket langsung. Mon lagi, anak jual montaking pak sepat anak Korea. Salah nyoso. Monik ke masalah nyoso, jadi saya pikir sosok nak. Saya pikir sosok nak nikah. Lebih sosok. Alhamdulillah tak pati enger. Korang sosok yentari nikah jalan pulang. Engki si orang laki mending bini mana belanja. Orang laki mending bini mana belanja kan lain. Iya itu kayak gini. Mending laki nikah itu kayak gini. Enggak orang yang menjalankan misi rahasia. Datang, beli, pulang. Orang laki datang, beli, pulang. Orang bini detektif. Toko A, B, C, D. Jadi toko A, B, C, D. Diteliti, dibandingkan. Masuk ke toko A, ditawar, temu sekian, ngelek. Siapa tahu toko B ada yang lebih murah. Tawar lagi ternyata sama. Ngelek sih, ngelek gede. Salah ngelek gede pangocak. Corak leburan itu toko A. Apa di bodeng? Aronya mana detektif. Mondriang misi rahasia. Tako itu mau orang datang, beli, pulang. Berapa rokok? Sekami ibu, ya boleh. Berapa songkok? Tosekat ibu, iya. Umalarang, ya. Sosok sekat, boleh. Datang, beli, pulang.
A, B, C, D. Ngabi toko pampa, pangoca. Acora lucuan segala. Ari ya kita oleh bereng setong kan. Seajalenin misi rahasia. Luar setek dan detektif. Rokok perang ngabi sepak. Barang kita oleh. Kenapa? Ditawar, dibandingkan. Baru kesimpulannya, seret dari Pak Toko, kok malaria. Ditetin, kun pakun. Oleh setong. Padahal saya kebelia sapolo. Bila saya Maria. Nah, tapi ini tidak bisa dipaksa. Kenapa? Karena candeng begini, sekali beli, harus bermanfaat. Munjan lagi rosak, mulai boleh laku. Rosak boleh, mulai boleh. Mun binian, dok rumah setak rosakah, makin 2 tahun. Mun binian, mun lagi rosak, mulai. Rosak, mulai. Kempel sakoni, mun deh. Adalah. Bada kelampi cocok, polan tak kena ban plastik. Laju nih kah, lain-lain udah. Sampai ngabi petok tak nemu, boleh kita kena. Dok berapa nih kah? Nanti beli ban gula pun, kena langkong nih kan kotor, tak bisa tabar. Tabar boleh pulang kotor. Nah begitu memang wanita. Nah wanita dan laki-laki saling menjalankan misi masing-masing, bekerja sama. Supaya apa? Dalam keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Siator. Tolong saudara Muhammad. Apa boleh? Bodoh boleh sejak santan. Gula kita lulus sampai makan. Mau biar mantar lulus ya. Sabar. Mun gula tak sabar kan? Ngebolak ada, tak bisa gula sabar. Mau nembian, insya Allah moncan potongan, daripada tak sabar ya. Mau reng sabar nih rata-rata pasti husnul khotimah. Rata-rata. Senyambi iman, sandi iman, pas sabar, rata-rata luar biasa. Anama? Karena orang sabar, gencerna tada kalkulator. Dari banyak. Innama yuwaffas sabiruna ajragum bighairi hisab. Sesungguhnya pasti orang-orang sabar itu disempurnakan pahalanya tanpa hitungan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hafal bon? Apaan? 1? Ada leda. Ada dah. Tetingko apa mulai gelak ada dah. Mahada saya sampai lesaya. Ada, alhamdulillah. Teti pengajian regun yo. Kuniser ke tuan rumah. Lagari raja biaya. Kau mulai gelak senderang aki. Kun ada ngabri. Paling gun mari mulai tanya aki. Rabu ke muslim Jepun laki. Rabu ke apa sih terang aki? Sosok. Benih keterangan pak ngaleka sosok. Apa boleh jangan? Mundeng bebini lemon lenjan aling neng bahaboli boleh jangan. Ya tak ada buat nejeriahan jangan sadake. Iya jangan gua. Kun jadi teti saya kayak ngak kun gini. Ti mulai gelak gula ngocol ayat, ngocol hadis. Dosakan. Tapi apapun yang terjadi, sesedikit apapun semoga menjadi ilmu manfaat dan ilmu yang barokah. Al-Fatihah. Berserah doa. Kul. Luqman bin Abna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wa taysir wa tawliqu biha anna abwab asy-syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira anta waliyuna fa ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma taqabbal wa awsil jami'a thawabi ma qara'nahu wa ma talawnahu wa ma amilnahu wa ma tasaddaqa bihi sahibul haja hadiyatan wasila wa rahmatan nazila ila hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wa arwahil anbiya wal mursalin was sahabah wal qaraba wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa nuhdi thawaba dzalika ila hadratil marhum Haji Luqman bin Abna. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' madkhalahu wa naqqihi min khatayahu kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas. Allahumma in kana musinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz an sayyi'atihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Mahallul qiyam sallallahu ala Muhammad.